Ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Nawakaribisha katika neno la Mungu. Abakunda ijambo ry'Imana. Wapenzi wa neno. Ndabizi hari abagiye kurambirwa. Najua kuna wale ambao wanaenda kuchoka. Tugira abantu bazabaza bakereje. Tuna wale ambao wanachelewa. Kandi akaba aribo basohoka nyuma. Na bado ndio wanatoka before. Abadiakoni bazabagenderere. Watembelewe na madicons. Niba hari utaratura aturega ntusubire ku. Kama kuna yule ambaye hajatoa sadaka atowe ndio. Abe nubwo babasoje gutanga sadaka igiseke kiba gipfunduye nta na kitunga kimefunguliwa ukijisi kutoa utowe. Haitakikani kuwa twongeye gushima Imana muri iki gitondo. Tuwapendezwa kumshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Yatwemereye guhura. Ambaye amependa ili tuweze kupatana. Harabo twabanye ejo mu gitondo. Kuna wale ambao tumekuwa nao jana. Twarabanye abandi ni mugoroba. Wengine jana jioni. No muri iki gitondo. Na bado katika asubuhi ya leo. Imana ibahe umugisha. Na Mungu awabariki. Abantu baza bangora kumva. Wale ambao wananichosha kusikia. Numuntu uzuterana ntagira umwanya wo kumva ijambo. Ni yule ambaye anahudhuria ibada na hawezi kusikia neno. Gasubira nkibaza ese abadiakoni bo baba bahaye bareba he. Pia najiswali je madicons wanatazama wapi? Kugira ngo umuntu aterane buri cyumweru nibaje kubwiriza sohoka. Mtu kuhudhuria ibada kila wiki alafu wanapoenda kuhubiri na anatoka. Abadiakoni ntibashinzwe kwicaza madicons jukumu yao si kuketisha watu. Bashinzwe ubuzima bwo mu matera. Bali ni maisha katika kanisa. Afya katika kanisa. Ahubwo nabo barimwe muri abo ngabo batazumva ijambo. Pia wao ni miongoni mwa wale ambao wasikii neno. Kubakoreza umutwaro rero. Sasa kuwatwika mzigo huo si jambo rahisi. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Na wacha tukaingie kwa neno la Mungu. Ko turaganira ku Mwuka Wera. Tunazungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Abo twabanye ejo mu gitondo. Wale ambao tumekuwa nao jana asubuhi. Nababwiye Mwuka Wera nk'umufasha. Nimewaambia Roho kama msaidizi. Umufasha udufashiki. Naye msaidizi utusaidia kwa yapi? Udufasha mu buzima bw'agakiza. Kwa maisha ya Ukristo ya wokovu. Udufasha guhinduka abana b'Imana. Na kubadilishwa kuwa wana wa Mungu. Operation y'ijuru. Na operation ya mbinguni yo guhindura abantu abana b'Imana. Ya kuwafanya watu kuwa watoto wa Mungu. Biblia iravuga ngo abamwemeye bose. Biblia usema wale ambao wamemkubali bakizera izina na wakamuamini yabahaye ububasha amewapa uwezo bwo kuba abana b'Imana. Wakuwa wana wa Mungu. Iyo operation tiyokorerwa mu ikanisa. Haiwezi kufanyika katika kanisa. Tiyokorwa kubera witwaje Biblia. Wala kuenda na vitabu. Tiyokorwa nuko ufite inshingano mu ikanisa. Wala kuwa na jukumu katika kanisa. Tiyokorwa nukuzi ibintu wala kujua mambo vyema. N'ubuzima buri mu Mwuka Wera. Maisha katika roho uzabuduhindura kuba abana b'Imana. Tufananisha kuwa wana wa Mungu. Kubera yuko yahageze. Kwa maana anapofika adushiraho ikimenyetso. Anatuweka muhuri. Haleluya. Haleluya. Anatutenga na dunia. Akadushira kure n'isi. Aradutoranya. Utuchagua abakristo wa Kristo itorero ama kanisa nabakuwe mu bana. Ni wale ambao wamechaguliwa miongoni mwa wengine. Bamaze gukurwa mu bana. Wanapochaguliwa miongoni. Bazabashigwa ikimenyetso. Kuweka muhuri. Ijuru na mbingu bikabakura mu bana. Inawaondoa miongoni. Kavuga ngo abangaba no mutungo wangu. Na wanatengewa kuwa urithi wangu. Ni mutungo w'ijuru. Hawa ni urithi wa mbinguni. Bategereje kuzoja kubana. Na wanasubiri kuambatana. Haleluya. Haleluya. Sabo mwisi. Si watu wa ulimwengu. Dusangire business. Wala ambao tunachangia biashara. Dusangire aho tugurira amashati. Wala maana ambapo tunanunua mavazi. Dusangire siberika. Wala siberika. Ariko ndi dusangire sherekezo. Lakini hatujambatana kwa njia ya mbingu. Dusangire umubatizo. Hatuna ubatizo wala safari. Na bakuwe mwisi. Wala ambao wameondolewa ulimwengu. Mwuka Wera bashira ikimenyetso. Na Roho akawaweka muhuri. Abanga. Na hao n'abana b'Imana. Ni watoto wa Mungu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Turabana bezi inenge. Umufashe mufate za mikoro ya Sarai. Bana aziri. Hari abantu mu ikanisa. Kuna wale katika kanisa
iza mbona bishimiye gukorera Imana. Mimi ninapowatazama wanafurahia kumtumikia Mungu. Kabona ubuzima bwabo bwatwawe n'icongi. Na maisha yao yamenyakuliwa na hayo. Ariko wareba imitima yao. Lakini unapojaribu kutazama mioyo yao, kabona iri kure n'Imana. Iko mbali na Mungu. Kibaza agowe ni. Na alafu unajiswali, je, anajisumbuka na yapi? Itambwe ya mbere. Sikia hatua ya kwanza. Nukuba abana b'Imana. Ni kuwa watoto wa Mungu. Imana ntizigera ishiturwa n'icukorera. Na Mungu hatashangazwa na lile ambalo umelifanyia katika kanisa. Ariko ikikora ku mutima, kile ambacho kinamgusa nukuba umwana w'Imana. Ni kuwa mwana wa Mungu. Abana b'Imana bose. Na wana wa Mungu wote. Na abakozi b'Imana. Basi ni wafanyakazi. Ariko abakozi b'Imana bose. Lakini watumishi wa Mungu si wana wa Mungu. Ukagorwe nisho. Musisumbuke na hayo. Uzagorwe no kuba umwana w'Imana. Bali ngangana na kuwa mwana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Kandi abapasteri yo tuza, viongozi tunapokuja, turwana no kubagira abakristo. Sisi tunangangana na kuwafanya Wakristo. Tukabinjirana mu mazu. Na tunawatembelea. Tukaruha tukabaha intebe zitari ngombwa. Hata inafika mahali tunawapea vyeo ambavyo hamufai. Tukabita mazina tariyo. Hata tunawapea majina ambatani. It is nothing. Ambayo ni bure. Ntacho bizagufasha. Hayana maana. Ntacho bizenda no. Hakuna kile ambacho inaenda kusaidia kanisa. Habe nubwo tuzoguterekira. Hata kama tutakuweka katika ngazi. Intebe yawe tukayishirira. Na kiti chako kiwekwe juu kiinuliwe. Twaza tuja gusohoka twese tukavuga izina ryawe. Tunapo kabla tutoke tunalitaja jina lako. Nta kintu bishutiye ku bwami bwawe. Hakuna kile ambacho kinashtua ufalme wa Mungu. Uvikiza gikora ku mutima w'Imana. Sikia kile ambacho kinagusa moyo wa Mungu. N'abana b'Imana. Ni kufanywa mwana wa Mungu. Haleluya. Ni wale ambao wamefanywa kuwa wana wa Mungu. Amen. Amen. Katuganira muri iki gitondo. Wacha tuzungumuze hili katika asubuhi. Muka wera amaze kuza. Sasa Roho alipoingia maishani mwetu. Muvyo yaje gukora. Kazi yake harimo guhitorera impano. Ni kupa kanisa karama. Reka mvuge rero ku mpano z'umwuka. Sasa wacha tuzungumuze kuhusu karama za Roho. Reka risho tuganiraho buke. Tuzungumuze kuhusu karama za Roho. Muri wa mwanya bagumye kumbwira. Katika muda ambao nimeambiwa, pastor yabanje aramubwira twicaye. Nimeambiwa muda ambao nitakaotumia kabla ni kuje. Gumpaguruke na revera arabimbwira. Naye kasisi akaniambia. Sindeba kuri iriya saa. Basi sitazama saa. Ndareba hano. Nitatazama huku. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome maandiko. Rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto. Wakorinto wa kwanza 12 murongo wa mbere, mstari wa kwanza, wa kabiri, wa pili, n'umurongo wa karindwi hadi umurongo wa karindwi. Mstari wa tutaruka hadi mstari wa 7. Nabicuritse. Oya umva neza. Hanyuma no mu Baefeso, pia wa Efeso igice ca 4, mstari wa 4, murongo wa karindwi, mstari wa 7. Sura 4 mstari wa 7. No wa 12 hadi na mstari wa 12. Sinzi nindugiye kudufasha. Chani Kiswahili. Mwe pasiteri mikoro hariya niyo hadufasha cyangwa hano hafi niba hari. Ninde ari kudufasha ejo ya nadufashe cyamana. Abakorinto ba mbere isura 18 umurongo wa mbere. Oya 12. 12 umurongo wa mbere. Ego. Bene data ivyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Ivyerekeye impano z'umwuka sinifuza ko mubigira nk'ubujiji. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobzaga mukaja kubigirwamana bitabasha kuvuga. Ego. Uko mwabijanweho kose, uko mwabijagamwe kose, nico gituma bamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu n'umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Murongo wa 7 mstari wa 7. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka
kugira ngo abandi bose bafashwe. Kila mtu upewa mwangaza wa roho kwa faida ya wote. Amen. Ndiye handi navuze. Abaefeso 4 Ego 17. 17. Oya 4:7. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Amen. 8. Nico gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajana iminyago myinshi aha abantu impano. Amen. 12. Kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora imirimo yo kugabura iby'Imana. Kugira ngo abera batunganirizwe rwose kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Icya kabiri no gukomeza umubiri wa Kristo. Kujenga mwili wa Kristo. La pili. Kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ngo kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashitse bageze ku rugero rushitse rw'igihagararo cya Kristo. Hari akarongo aho hepfo. Kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa. Kurumva abantu warusize. Kugira ngo tudakomeza kuba ababebe tumaze imyaka myinshi mu kanisa. Basi tusiendelee kuwa watoto wachanga katika kanisa. Dutereganwa kije cyose kidutwara. Kila ambacho kinakuja kinatuchukua. Ego. Tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imigishirize. Naho ngaho. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo, iki gitondo duhaye kubw'umugambi wawe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Abateranijwe no kugira ngo bahaze ijambo ryawe, kingura imitima yabo igira icigabana. Twemerere Mana, twemerere Mwami nk'itorero ryawe, kugira ngo Umwuka Wera are mu buzima busha muri kino gihe. Abera bafashwe, abera bahinduke, abera bakure bagere mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Amen. Reka tuganire ku mpano z'umwuka. Tuzungumuze kuhusu karama za Mungu za roho. Kimwe mu nyigisho zigoye, mojawapo ya mafunzo ambayo ni ngumu, kubera yuko dufite imyumvire twakuye mu makanisa, kwa maana tunayo mafundisho ambayo tumetoa katika makanisa afite isura mbi ku mpano z'umwuka Wera, ambayo iko na sura mbaya kuhusu roho wa Roho Mtakatifu. Iyo hanabonetse n'umunyempano mu ikanisa, tukipata mmoja anayo kipaji katika kanisa, tumurebera mu yindi shusho. Sisi humtazama kwa njia nyingine. Bamwe ni nkutu yayo, mmoja ni kama ni hao. Ndio yujujwe mu ikanisa kibanki gitangaza. Mtu anapojazwa katika kanisa inakaa ni kama ni muujiza. Si muujiza. Gitangaza. Muujiza nyine ni gitangaza, ariko kiriya gitangaza kindi ni maajabu. Yes. Thank you. Nuvuga muujiza ni maajabu. Urawivuze muri sanse yabyo. Ubundi yakabaye muujiza. Ni maajabu. Amen. Nyamatunga hagurutse hano akuzuzwa. Dada Nyamatunga naposimama alafu ajazwe roho, noneho akaba nkuvuga ngo Imana iravuze. Na jaribu kusema kwamba Mungu ametamka. Ni Yesu shusho tuzatubona. Je, tutampa sura ipi? Kubera iyo myumvire dufite, kwa maana tunayo hayo mafunzo katika vichwa vyetu. Satani yara profise. Mara nyingi shetani ameprofit. Azana confusion. Akaleta wasama katika watu. Nta gaciro bifite, bali hayana budi ama thamani. Nikaho umurimo Imana yakoze wo gutanga impano. Ndio maana kama karama kazi Mungu ambaye ameifanya kupeana karama muri kino gihe cyanone cy'ubukonje katika kanisa la leo,
tibifite agaciro, havina maana, tibifite n'umwanya, pia havina muda, tibinagezweho, pia si vitu vya kisasa, si n'ikintu cyo kwifuza. hata si kitu cha kutamani. Iyo zigiye kubwirizwaho, Wanapoenda kuhubiri kuhusu karama, akenshi mara nyingi duhura nazo baze kutubwira imikoreshereze yazo mibi. tunakumbana na hayo tunapoenda kuelekezwa kwa maelekezo yake. Bateranije abantu, Wamekusanyisha watu, bangoganishije ikanisa, wamefunga kanisa, aha naha nikicahavuye. ili ndilo limetoka mahala hapo. Iyo shusho dufite Sasa sura ambayo tunayo yatumye impano z'umwuka we imesababisha karama za roho zitakaza agaciro kazo, zimepoteza umuhimu wake, zitakaza umwanya wazo, zimepoteza pia muda wake. Yana. Bwana sifiwe sana. Mana idufashe itorero. Mungu atuwezeshe katika kanisa la leo. Impano z'umwuka we razongereze ko. Roho wake, karama za roho tena ifanye kazi. Haleluya. Yana. Imana idufashe. Tuwezeshwe na Mungu. Imana yo mw'ijuru idufashe. Naye Mungu atusaidie. Impano z'umwuka we, Roho, karama za Roho Mtakatifu zisubire zihabwe tena umwanya wazo, zipewe muda wake katika kanisa. tugira ibintu byinshi mu kanisa, Tunayo mambo mengi katika kanisa, ariko umwanya w'umwuka we lakini muda wake roho ni hafi ya ntawo mu ni kanisa. kama hakuna. Tugira gahunda nyinshi mu materaniro, Tunayo ratiba nyingi katika kanisa, dutangira kare tunaanza mapema, tugasoza dutinze, tunahitimisha, bamwe bakaruha bagahunyiza, na watu wanaanza kulala, abandi bakabihararura, wengine wanaanza kuchoka. ariko umwanya w'umwuka we Lakini muda wa roho niki tuzaduha umwanya? ni nini ambacho tunakipa nafasi? Umwuka wera twamwigije, Na kama tumemsukuma roho, umwuka we roho azakora ufanya iyo yahawe umwanya wo kama gukora. amepewa muda wa kufanya kazi. Haleluya. Yana. Bwana sifiwe sana. Yana. Umwuka wera mu buzima bwawe, Roho katika maisha yako, umwuka wera mu buzima bw'itorero katika maisha ya kanisa pia azakora ataweza kufanya igihe pale ambapo uzamukingurira kugira ngo akore. utamruhusu yeye afanye. Ku itorero ryo kwitwa Church of God, Kanisa kuitwa kanisa la Mungu tibirigize kanisa ry'Imana, halijalifanya kuwa kanisa la Mungu. kuba twoshira icyapa hano hanze Tunapoweka tukavuga ngo iri kanisa ni irya Kristo, hapo alafu tunataja kwamba ni kanisa la Mungu, tukandikaho na service uburyo zigenda, tunaonyesha vile ambavyo ratiba ipo, tugashiramo n'utuntu na n'uturongo tunajaribu n'uducoro kurembesha na kuchora, ntabwo birigize kanisa. halina maana kuwa ni kanisa la Mungu. Ikigize amateraniro Kila ambacho kinalifanya kuwa kanisa la Mungu nuko muri ayo ni materaniro kwamba katika kanisa, katika ibada umwuka wera yafite mu roho ana muda umwuka wera yayo na roho anaongoza. uko ni ukuri kw'Imana. Huo ni ukweli wa Mungu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndaza kuvugamo ikintu kimwe Nitakuja kulitaja neno moja kuko n'inyigisho nini, kwa maana mafunzo ni hayo. ndavuga impamvu z'umwuka wera Nitatamka sababu ya roho n'itorero no mu buzima bwawe. katika kanisa na maisha ya kawaida. Impamvu ya mbere, Sababu ya kwanza sasa. haleluya, Amen. kubera ko umwuka wera akenewe mu buzima Kwa bw'itorero, nini roho wa Mungu anatakikana katika maisha ya kanisa? nuko impano z'umwuka wera Kwamba karama ya roho ni ibikoresha itorero ni ryahawe vifaa ambavyo kanisa limepewa zo kurwanya Satani kupinga shetani na kuizuia uchafu ndetse no kwimira umwanda kuza mu itorero. Yego. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Umwuka wera mu itorero Roho katika kanisa nuwo kwimira ni kuzuia uchafu, umwana, intambara Satani azana, ama vita vya shetani, umugambi w'abadayimoni, wala mpango wa demons, kugira ngo utinjirire itorero ili usishambulie kanisa. Mureke tutange haleluya. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Kanisa mandobuke, uyu si umushinga wacu, Hii si mradi wetu. niba waratangijwe na mwene wawe, Kama umeanzishwa na mtu wa kwenu,
ijuru rimaze imyaka irenga 2000. Ni mbingu imesalia muda wa miaka more than 2000. Iyi business yaratangiye. Na business hii ambayo imeanzishwa Ni ya mwenyewe. Ifite nyirayo Yaishoyemwe amaraso ye. Ameweka damu yake. Kama usicheze. Umuntu kayakinisha. Yego. Iryo wita izina ryawe. Lamba unalita jina lako ni yawe. Ni hiyo ni yako. Hiyo ni business yako. Hiyo ni business yako. Ako na karima kawe. Hiyo ni shamba lako. Itorero ry'Imana. Lakini kanisa la Mungu. Haleluya! Haleluya! Nyiraryo yarishoyemwe amaraso. Mwenyewe ameweka damu yake. Tuzaturwanira intebe twashoyemwe kama capital. Tuzaturwanira intebe twashoyemwe amafaranga. Tunapigana hizi vita ambavyo tumenunua. Tukarwanira ya mabati twashoyemwe. Na mabati haya ambayo tumenunua. Nyiraryo. Lakini mwenyewe yarishoyemwe amaraso. Ameweza kutoa damu yake kama capital. Muri nimvye yaravuze ngo abo yikuriye mu bisebe by'urupfu. Na mwimbaji amesema wale ambao wametoka katika damu yake. Ngo abe yironkeye. Wale ambao wameweza kutoka katika damu yake. Ngo bakababiyo. Wakawa watu wake. Roho Mutakatifu naye Roho Mwuka Wera yaje gukumira, amekuja kusimamisha. Reka mbaho urugero ruto. Wacha niwapee mfano. Nanje naravyibaza. Na mimi nimeweza kufikiria hayo. Kubera iki Petero yishe Anania na Safira? Ameua Anania na Safira. Kubera sadaka. Kwa sababu ya sadaka. Chukindu ko murumva ari cyo kwicira. Unasikia mambo ya sadaka ndio inaweza fanya mtu kuua mwingine. Ariko mvicho Petero yarakoze. Lakini sikia kile ambacho Petero amekifanya. Bwana sifiwe sana. Tumupe Bwana tukufu. Amaze kwerekwa uburiganya muri Anania na Safira. Uasi ambao uko katika Anania na Safira. Yemere itorero ry'Imana. Aturuhusu kanisa la Mungu kugira ngo richafuke, ili liweze kuchafuka. Jinjire mu buriganya. Lianze kuingia na mambo ya fitina. Kubera impano y'Imana. Kwa sababu ya karama ya Mungu ambayo alikuwa amepewa. Ngo yerekwe Anania na Safira. Alionyeshwa akaona Safira na Safira. Arababwira ngo mwabesha umukama. Akawaambia mumemdanganya Roho. Kandi sinemerera ikinyoma yuko cinjira. Na mimi sitaruhusu uongo kuingia katika kanisa. Bwana sifiwe. Amen. Twebwe tukangwa n'umwana muto ngo yaririmbye. Sisi tunashutuliwa na mtoto mdogo ambaye ameimba. Tukamenya ko ari umupagani. Eti ameimba na tunajua yeye ni mpagani. Tukamenya yuko ari umusinzi. Na tunajua yeye ni mnywa pombe. Tukamenya yuko ari akarari. Tunajua yeye ni mtu wa ariko kubera none se ngwada hari ngikorari yoshe. Lakini tunaanza kulalamika kama angekuwa kwaya ingesimama. Iyo ni korari yacu. Iyo ni kwaya yetu. Ariko sabarami bakuranya Mungu. Lakini si wa budio wa Mungu. Iyo twaturwanirira. Iyo ambayo tunayopigania. Iyo twaturwanirira. Iyo ambayo tunayopigania. Impano z'Umwuka Wera. Karama wa Roho. Nizo gukinga. Ni zile ambazo ni za kuzuia. Nizo gushambulia Satani na kushambulia Shetani na madini. Kugira ngo itorero ry'Imana. Kanisa la Mungu. Imana umwanya wo gukorera Imana. Iendelee kupata nafasi ya kumtumikia Mungu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Wiamure vitari vy'Imana. Nambaruwe dawe. Ivy'Imana we. Urukundo we. Ineza we. Wiamure vitari vy'Imana. Ambarewe. Tukira bacu uzo dukora bizaniki amagari ero salame wadutumye we ya ikirahure cha kirahure bamweramwe amazi cyangwa bamwesha amata. Kirahure ambacho wanatumia kunywea maziwa wala maji. Nubwo no bafite inyota ingana gute. Hata kama ni kuwe na kiu aina ipi. Shamara cha kirahure kikaba kirahure cha zahabu. Kirahure hicho kinakukaa cha zahabu. Dhahabu. Ikirahure cha zahabu. Kirahure cha dhahabu chiza cyane ambacho kimerembeshwa ariko kidafite isuku na kina usafi.
kuza kukimbera mwamazi kunipea kiwa na maji ngo nuko mfite inyota kwa sababu ninayo kiwi, cyangwa kukimbera amata ngo nukimbera mwamata wala kunipea maziwa habe nubwo coba ari chazaha hata kama ni cha dhahabu. Inyota yoshira, kiwi inaweza isha. Mwabavyeyi inyota yoshira, wazazi, kiwi inaweza isha. Niba turi ibikoresho by'Imana, kama sisi ni vifaa vya Mungu, niba turi abakozi b'Imana, kama sisi ni watumishi wa Mungu, duserve Imana na tunamsafu Mungu, duserve aba serve kuri table d'honneur, wala ambao wanaweza serve hapo mbele. Bachairman bakunda gukora muri zo service, machairman ambao wanafanya kazi mahali hapo, ngo murebe umukobwa nguri smart, mnajaribu kuangalia msichana ambaye yeye ni smart, niko bazavuga na mrembo, kandi agiye guserva hehe, na anaenda kukusavu wapi? Wenda ni n'abahungu b'abandi, ni pengine ni vijana wa mabandi, ariko bakicara umwe akazana ngo uyu ngo Yesu ngo wanajaribu kusema huyu anafaa kusavu, bagasokoza wasana wanatengeneza nywele amaze mu kwimanaho gusa none, lakini kazi ya Mungu sasa tugiye gukorera Imana, tunaenda kumtumikia Mungu. Ndi umukozi w'Imana, wewe ni mtumishi wa Mungu, ariko ico cinjiye ryari, lakini hilo limeingia lini? Kubera gusa mfashe, kwa sababu amechukua microphone, kubera mfashe mikoro, kwa sababu amechukua microphone, ibindi byose bireke kureba, mengine yasitazamwe. Mumpano Imana yahaye abayobozi, karama ambazo Mungu amewapa viongozi, kuna karama ya utambuzi, harimo karama y'ubugenzuzi, harimo impano y'ubugenzuzi yo kurobanura imyuka, kuna karama ya kutofautisha, nukureba abantu babyikora na kuona wana ambao wanajifanya wanawekwa kando, kugira ngo itorero ry'Imana, ili kanisa la Mungu liendelee kuendelea mbele. Kandekera aho ngaho ndatera jam, wacha nikomee mahala hapo nisilete jam. Icyakabiri, la pili, impano z'Umwuka Wera mu itorero, roho karama wa Roho Mtakatifu katika kanisa, impano z'Umwuka Wera mu itorero, karama zake Roho katika kanisa zibereyeho kwerekana kubaho kw'Imana, ili iweze kudhihirisha uhai wa Mungu, uwepo wa Mungu. Impano z'Umwuka Wera mu materaniro, karama za Roho katika kanisa, kwerekana yuko kuonyesha uwepo Imana irahari, Mungu hapo, kuna uwepo wa Mungu, kuna uwepo hari atmosphere ya imani ama kwa kuimana, hari kubaho kw'Imana, kuna uwepo wa Mungu. Utupe nguvu Baba, tufariji tena, tupe nguvu Baba, tufariji tena, maneno yako ndio nguvu yetu. Bila uwepo wako Baba, bila uwepo wako Yesu, hatuna nguvu. Ndani wewe kongamano la wana wa Mungu igomba kugaragara yuko Imana inafaa kudhihirisha kwamba Mungu kandi Imana haikora umurimo, na uwepo wake unafanya kazi, Imana haikora umurimo, na Mungu anafanya kazi, Umwuka Wera arahari, na Roho hapo. Tudukwiriye gutera, hatufai kukongamana. Bwana sifiwe sana. Amen. Nta uwepo wa Mungu uhari, bila uwepo wa Mungu, kandi kiza kimwe mu bigaragaza uwepo wa Mungu, na kila ambacho kinaweza dhihirisha uwepo wa Mungu ni kuziruhusu karama za Roho Mtakatifu, nukwemerera Mwuka Wera gukora kazi kao, impano za Mwuka Wera gukora kazi kao. Biblia yatubwiye ngo, na maandiko yamesema kuwa muntu wese, kila mtu wahabwa ikimwerekana akapewa muhuri wa kudhihirisha kwamba amepokea karama, kugira ngo bose bafashwe, ili wote waweze kufaidika. Soma rwa rwandiko rwa mbere rwa Bikorinto, soma wa Korinto wa kwanza
12 umurongo wa 14 umurongo wa 25. 14:25. 14:25. Abakorinto ba kabiri ba mbere wa kwanza 14 25. 25. ibishwe byo mu mitima ibishwe byo mu mutima we. Umuntu winjiye ari umupagani, Yule ambaye ameingia akiwa yeye ni mpagani, cyangwa kinjira mu iteraniro ry'abana b'Imana, wala ameingia katika kusanyiko la wana wa Mungu adapanze neza, bila kupangwa vyema, hanyuma umwuka wera agahishura ibiri mu buzima bwe, alafu roho anaweza kukagua yale ambayo yako ndani mwake, bya bindi twanga, yale ambayo sisi tunachukia. Umwuka wera agahishura Na roho anaonyesha. umfikiza kiba kuri 20. Sasa sikia lile ambalo linalo bikerurwa ivyari mu mutima wiwe bigahishuka, zinafichua maze yakwikubita hasi yubamye akaramya Imana. yakwikubita hasi yubamye, na yeye anapopiga magoti akaramya Imana na anamwabudu Mungu. kubera iki? Kwa nini? Kandi akamamaza yuko Imana iri muri mwe koko. Anashuhudia kweli Mungu, akamamaza neza neza, anashuhudia kweli kweli Imana iri muri mwe, Mungu yupo pamoja nanyi. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Mwiteraniro ry'abera, Katika kusanyiko la watakatifu, mwiteraniro ry'abana, katika kongamano la wana wa Mungu, hagomba kubaho uwepo, pafaa kuwa na uwepo wa Mungu. hanyuma ibyo dukora byose Sasa yale ambayo tunayoyafanya bigakora ku mitima y'abatarakizwa, yanaguza kwa wale ambao hawajaokoka, bakumva umwuka wera ahishuye ibiri na mu wanaweza kufunuliwa katika roho. Iki nico cyabaye umunsi wa Pentecost. Sasa hili ambalo limeweza kufanyika katika Petero Pentecost. ngo yafashe ijambo, Petero amechukua avuga ubutumwa usukani bwiza. akashuhudia habari njema, Biblia iravuga ngo na Biblia husema ngo ayo magambo ngo bacumita mu mutima, maneno hayo yakawagusa mioyoni, abantu bose babaza ikibazo na kimwe, wote wakaweza kuswali kwa pamoja. baravuga ngo dukore iki kugira ngo Wakasema, je, tufanye lipi ili tuweze kuokolewa? tugire gute kugira ngo Tufanye lipi ili tuweze kuokolewa? kubera kubura Kwa sababu uwepo wa ya Mungu, kukosa uwepo wa Mungu, kubura kubaho kw'Imana, kukosa uwepo wa Mungu, niyo mpamvu abantu bikora izo maana watu bashatse wanajifanya mu itorero, katika kanisa, kubera yuko kwa sababu harigera ahura n'ijwi hajaweza kupatana na sauti ya Mungu rimwereka umwandu na iweze kumshuhudia uchafu. kandi umunsi yohura n'uwo mwambi w'ubutumwa bwiza, Na siku ambayo inaweza patwa na mshale wa habari njema, azahimbaza Imana. yeye uweze kumshuhudia na kumwabudu Mungu. Impano ni ngombwa mu itorero, Karama za Mungu ni lazima kwa kanisa. ntimuzimye umwuka we, Msiweze kumnyamazisha roho, ariko kwa sababu mugerageze ibyahanuwe, jaribu muweze kukagua yale ariko yametabiriwa, ntimuzimye umwuka we. lakini msimuzuie Roho Mtakatifu. Ntabwo ari umuco w'itorero kuzimya umwuka, Hiyo si tabia ya kanisa kuzuia roho, ariko baragerageza. lakini wanajaribu. Cya gatatu, La tatu, kugira ngo ntaza gutinda, ili nisiweze kuchukua muda mrefu, bigaragaza imbaraga z'ubwami bw'Imana, yanadhihirisha ufalme wa Mungu, bifasha ubutumwa bwiza kwamamara, ama uweza kusaidia habari njema kuenea. bifasha ubutumwa bwiza kwamamara. Kuenea au usaidia habari njema kuenea. Umunsi Petero na Yohana basohoka, Petero na Yohana walipotoka, ngo hari isaha ya saa kenda, ilikuwa ni saa ya 9 jioni, bagiye mu materaniro, wakielekea katika ibada. ngo bagere ku rusengero Walipokaribia katika kanisa ambalo ni jema, bahasanga ikimuga, wakapata kuna kiwete. Bwana sifiwe sana. Amen. Bakoze iki? Walifanya lipi? Petero yaravuze ngo icyo dufite, Petero amesema kila ambacho tunacho, uhite wibaza mu mutima wawe, jaribu kujiswali, ni kufite Imana yokoresha kugira ngo ni nini ambacho unacho Mungu anaweza kutumia ili aweze. ni kufite Ni nini ambacho unacho Imana yokoresha ambacho Mungu anaweza tumia kugira ngo imitima ibohoke, ili mioyo iweze kufunguliwa kugira ngo abera bafashwe, na watakatifu waweze ni kusaidika. kufite. Jiswali, una nini? Aramubwira ngo icyo dufite Akamwambia kila ambacho tunacho turakiguha tutakukabidhi mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Haguruka ugende. Simama na uende. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu.
Asifiwe Yesu. icyo dufite Kile ambacho tunacho ni kingiki turakiguha. ni kipi? Ni hiki ambacho tunaenda kukabidhi. Haguruka ugende. Simama na uende. Simama uende. Ponywa na Mungu. Simama uende. Simama uende. Umepona. Simama uende. Kile kimuga chage gihimbazima. Kiwete hicho kimesimama na kubera impano yari muri Petero, sababu ya karama ambayo ilikuwa ndani mwake Petero na Yohana. Yage avuga ngo mbonye Imana, na akashuhudia kwamba amemuona Mungu. Hari Imana yari hariya. Je, hapo palikuwa na Mungu? Hari uwepo wa Mungu. Palikuwepo na uwepo wa Mungu. Inyuze mu mpano z'umwuka. Katika karama yake Roho. Inyuze mu mpano z'umwuka we. Katika kupitia tukizuia karama ya Roho Mtakatifu. So, twimiriye mwuka wera, tunaizuia uwepo wa Mungu. Tuba twimiriye ushake kubaho kw'Imana. Imana izotwiba. Naye Mungu ataweza kutuacha. Tuendelee kukaa na hayo majina. Tugumana ayo mazina dufite. Tukae na hayo majina ambayo tunayo. Tugumana izo nyubako dufite. Tuendelee kukaa na mjengo kama huu. Tugumana izo dukomeza kwicara. Tuendelee kukaa na hizo vitu. Ariko uwepo wa Mungu. Lakini uwepo wa Mungu. Tukimuzuia Roho Mtakatifu. Twimira mwuka wera. Tiyazagaragara kubaho. Hata kuwepo uwepo wa Mungu. Biblia inavuga ngo, na Biblia inasema dori ibimenyetso n'ibitangaza bizagenda ambayo itakayoambatana na wale ambao ni waaminio. Icyambere la kwanza, ngo bazirukana abadayimoni, wataweza kukemea mademons. Bazirukana abadayimoni, watakemea maroho. Bazasengera abarwayi bake, wataombea wagonjwa na watawapona. Buri torero na kila kanisa. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Jari rikwiriye kugira service yo gusengera abarwayi. Kila kanisa ingefaa kuwa na ibada ya kuombea watu. Kubera umuka twawiruka. Lakini kwa maana tumeweza kufukuza roho huo, habe nubikoze tugira ndi mazina tu. Na yule ambaye anaweza kufanya tunaweza kumuita majina fulani. Ni umurimo w'itorero. Hiyo ni kazi ya kanisa. Bwana sifiwe sana. Amen. Ni umurimo w'itorero. Kazi ya roho, ni kazi ya kanisa. Gukora uwo murimo. Kufanya kazi hiyo. Kuko izo mpano zara. Kwa maana karama hizo zimepeanwa. Kandi zigomba na karama hizo zafaa kufanya. Tureka amazina tuzita. Tuyape majina. Tubigarure mu murongo wazo. Tuyarudi katika ratiba yake. Kugira ngo vyerekane uwepo. Ili aweze kudhihirisha uwepo wa Mungu. Kugira ngo vyerekane uwepo. Ili aweze kudhihirisha uwepo wa Mungu. Kondaje kugera ku musozi. Nikamatisha. Tusira tuvuga ngo bila uwepo wako. Tuimbe tena bila uwepo wako. Hatuna nguvu. Hatuna nguvu. Zishinzwe kwerekana kubaho kwa kudhihirisha uwepo wa Mungu. Ahangaho ubwami bw'Imana bwahageze. Mahali ambapo pana ufalme wa Mungu. Aho Yesu yateraniragaho. Pale ambapo Yesu alikuwa akikusanyika. Abadayimoni barahunga. Mademons walikuwa wakitoroka. Abarwayi barakira. Na wagonjwa walikuwa wanaponya. Tugomba guhuza abafite ibyifuzo. Kuunganisha wale ambao wana mahitaji no kubaho kw'Imana. Na kuishi kwake Mungu ama uwepo wake Mungu. Binyuze mu mpano z'umwuka. Kupitia karama zake Roho Mtakatifu. Impano z'umwuka we. Na Roho wake Mtakatifu. Siungani ibyifuzo kubatana na mahitaji yetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Gukora mahitaji sinzaduka. Kama gukora mahitaji. Kufanya mahitaji sinzaduka. Si vitu vya kisasa.
kuko Yesu nico yakora Kwa maana hicho ndio ambacho Yesu alikuwa kugira akifanya. ngo abantu bumve yuko ubwami bw'Imana buhari Ili watu wajihisi ufalme wa Mungu upo. kandi babubone mu Na mbaraga waweze kuona huo ufalme kupitia nguvu. abo yasanganaga Wale abadayimoni ambao walikuwa wanakumbwa na shida za maroho yarababohoraga. alikuwa anawaachilia huru. uriya mudamu wanze kumurekura Mwanamke yule ambaye amekataa Maria Magdalena Magdalene wanze kuvirira habe n'igihe yari yapfuye ambapo amekataa kutoka hata mahali ambapo yari yaramwirukanyemo abadayimoni babiri. alikuwa amemuondoa mademons wawili. None duceceka abadayimoni bakomeze bakora Saba asante. Reka mbabaze mu matorero ry'Imana. Wacha ni waswali kanisa yake Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Tureka abadayimoni bakomeze babohe abantu. Je, na waswali tuache mademons waendelee kuwafunga watu? Ngo nibwo tugira kanisa riri ku murongo. Ati ndio tukwenda kanisa iko katika laini ama mstari. Mureke tutange haleluya. Wacha tumpe Bwana utukufu. Tuzamure muri rumwe. Haleluya. Tuzamure rumwe. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Bigomba kwerekana ko aya materaniro kanisa lafaa kudhihirisha kwamba hariho kubaho kw'Imana, kuna uhai ama uwepo wa Mungu. ababoshwe bakabohora, Wale ambao wamefungwa waachiwe huru, wale ambao wana dhambi watubu, abafite ibyaha basi, wale ambao wanayo alama ya makumba waachiwe, abarwaye bagakira, wagonjwa waponywe, impano z'umwuka na karama wa kiroho ifanye kazi, kandi zahawe abera bose zimepewa watakatifu, kugira ngo umuntu wese, ili kila mtu agaragarweho n'ikimwerekana aweze kuonyesha ishara kwamba amepokea roho, na pakuwe na ishara kwamba amepokea roho, kugira ngo abera bose bafanye, ili watakatifu wote. Niza gusoza nikikamatisha kubera wa mwanya bampaye, kupitia muda ambao nimepewa, hano z'umwuka wera, karama za Roho Mtakatifu zibereyo kugira ngo abera bakure, zipo ili watakatifu waendelee kukua, kugira ngo itorero rikure, ili kanisa iendelee kukua, kuko zibereyeho kwigisha, maana ipo ili weze kufunza. nta nubwo ari kwigisha, ni ugutraininga, si kufunza bali ni kuandaa kupitia maandiko, ni kuandaa kugira ngo abera bose, ili watakatifu wote bakure, waendelee kukoma, bagere mu kigero cy'igihagararo cyake, kimo chake Kristo Yesu, badakomeza kuba bana, wasiendelee kuwa watoto wachanga. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Impamvu ntekereza abakristo bacu bakomeje kuba bana, kile ambacho kinasababisha kufikiria kwamba bado tunao Wakristo wachanga, hatukuruhusu Roho Mtakatifu, nuko tutemereye Mwuka Wera kuza gukora kazi. Biblia izivuga ngo habe n'abadiakoni ba mbere bagiye gutora. Biblia inasema hata madikons wa kwanza, washemasi wa kwanza, muri kriteria zitatu bagendeyeho, kriteria ambazo walikuwa wakiangazia tatu. Icyambere, la kwanza ngo barebe niba buzuye Mwuka Wera, kwanza kama wamejazwa roho. Yego, muhite mureba abo dufite bose. Sasa jaribu kukagua mashemasi ambao tunao kwa sasa. Ibintu bisabye ibintu byinshi, haitakari kwa mambo mengi. Uzicho bivuze, unajua ni nini ambacho kinamaanisha? Tukomeza kuba bana, kanisa litaendelea kukaa kuwa wachanga nitutemerera Umwuka Wera kama hatujamruhusu roho wake. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Twebwe twitegereza ngo uriya muntu ngo akunda kuboneka. Je, sisi ambao tunapojaribu kukagua, tunaangalia yule ambaye anapenda kujionyesha, wazikwishaza neza, yeye anajua kuketisha watu, ariko ivyo gukizwa, ivyo kuzura Umwuka Wera, mambo ya kujazwa, mambo ya wokovu atuangazii. uzi umusaruro uzavamo, wajua thama profit ambayo itakayokua, nukugira itorero ridakura, kuwa na kanisa ambayo bado ni changa, rifite ishusho yuko ririho, inadhihirisha kwamba ipo ariko ryarafu, lakini kwa ukweli imekufa. iyo twemereye Umwuka Wera agakora, tunapomruhusu roho wake, iyo twemereye impano z'Umwuka Wera, tunapomruhusu karama zake, bizabifasha itorero kusaidie kanisa kukomaa, ikagera mu kigero cy'igihagararo cyake, fikia katika kimo chake Kristo. Manshimne. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Abantu ntabwo bakomeza kuba bana, watu wataendelea kuwa watoto wachanga, bateraganwa hirya no hino n'imiraba, wayumba na mambo yote, barashikama, wanafaa
wanaimarika. Kuko Biblia iravuga ngo, kwa maana Biblia inasema Umwuka Wera naza, Roho anapokuja azabahindura abagabo, atawabadilisha kuwa wanaume mashahidi. Yes. Atawafanya kuwa mashahidi. Iyo bavugaga abahamya, wanapotamka mashahidi, icyambere kwanza yabaga ari umuhamya, angekuwa shahidi umuntu wibereye aho igikorwa yule ambaye ameshuhudia. Ni umuntu wamya Yesu, ni yule ambaye anamshuhudia. Hapana Yesu yasomye mu gitabo, hapana yule ambaye amesoma katika maandiko. Yesu ahamya, bali yule ambaye anashuhudia bahuye, ni yule ambaye wameweza kupatana. Uri mu mutima we, ako katika moyo wake, uri muri we, ako ndani mwake, akabwira abandi ngo uyu Yesu mpamba, alafu anamshuhudia akisema uyu Yesu huyu ambaye mnayemuona, tuzamurere Yesu, tumupe Bwana utukufu. Asifiwe Yesu, asifiwe Yesu. Paulo yamubwiye abakorinto, Paulo ameweza kuelezea abakorinto, abona nti baba mushikira, anaona ni kama arababwira ngo mwelewa, akawaambia ngo mugere kirenge mucanga, jaribu basi mupige hatua ndani ya hatua yangu. Yesu ni mutamushikira, kama mjaweza kumuelewa, ni mugere kirenge mucanga, piga hatua ndani ya hatua yangu, kuko naje kunda kigera mucanga, kwa maana mimi napiga hatua ndani ya Kristo, kugira ngo abantu bakuri, ili watu waweze kukomaa. Nuko twemerera Umwuka Wera, kwanza tumuruhusu Roho afanye kazi. Icyanyuma nikitimisha la mwisho, bifasha ubumwe bw'abana b'Imana, inasaidia umoja wa watu wa Mungu, bifasha kubaka ubumwe bwuzuye, inasaidia kujenga umoja bw'abana b'Imana, timilifu wana wa Mungu, barangiza bagahishurirwa Kristo, alafu wanamfunuliwa Yesu. Niko twasoma, hivyo ndivyo tumesoma, ubumwe bw'abana b'Imana, umoja wa watoto wa Mungu. Ejo nakavuze, jana niligusia, no guhishurirwa Yesu Kristo, na kufunuliwa Yesu. Nigiye twemereye Umwuka Wera, ambapo tumemruhusu Roho, ariko twebwe turaryana, na sisi tunajaribu kukulana, duhora mu nama zo kuryana, katika meetings za kukulana, duhora mu materaniro, tuko katika ibada ya kukulana, yo gusamburana, kubomoa, yo kugambanirana, kusaliti. Ukibaza dufite icyerekezo na najaribu kujiswali, je, tuko katika laini? Soma Wagalatia 5:10. Someni Wagalatia 5, hanyuma tuze gusenga. Wagalatia 5:15. 5:15. 5:15 hanyuma dusoze. 5:15. Wagalatia 5:15. Ariko rero nimushikurana mugaconcomerana, mwirinde mutamarana, mwirinde mwokavyara mutamarana, mwirinde. Lakini ikiwa mtaumana na kutafautiana kama wanyama, jihadharini msije mkaangamizana wenyewe kwa wenyewe. Amen. Kugira ngo tugere ku bumwe bwuzuye bw'abana b'Imana, kimo cha wana wa Mungu. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza, tuchonchomerana tugashikurana, tukiweza kuumana na kushikurana hata Kiswahili ngirego, ama kuvurutana, twirinde tutamarana, tujihadharini tusije tukamalizana wenyewe kwa wenyewe. Mwirinde mutamarana, jihadhari msije mkamalizana wenyewe kwa wenyewe. Ko turafiki ni nini inasababisha ili tuweze kupigana? Ko turarwaniriki ni nini shida? Ko turamaraniriki ni nini shida? Ni Yesu tuturwanira. Je, ni Yesu ambaye tunayempigania? Tigeze arwana muri ubu buryo, hakuweza kupigana kwa njia hii. Ni shaka ry'umurimo w'Imana tuturwanira, ni zili ya wivu wa kazi ya Mungu. Nyiraryo ntigeze arirwanira Mungu, hata mwenyewe hajapigania hivi. Twirinde tutamara. Sasa jihadharini msije mkamalizana wenyewe. Ariko kitufasha na kile ambacho kitakutuwezesha ni kumruhusu Roho Mtakatifu ni kwemerera Mwuka Wera afanye kazi katika mioyo yetu, akora kazi mu mitima yacu. Ariko sivyo ngicyo, bali hilo
dukurikije kamere yaho kupitia utu wa mahali ambapo tumetoka, dukurikije kamere ziba mu mitima yacu, wala utu ndani ya mioyo yetu, hata bayeho umwuka wera kuzituye bila roho wake kuzuia. no mu kanisa twamara, hata kanisa tunaweza malizana wenyewe kwa wenyewe. nabonye umusore warashe umuntu baje mu gitaramo. Nimeona yule ambaye ameweza kumshuti mwenzake ambao walikuwa wamekuja kwa gitaramo ama kesho. Kandi yalikuwa akora mahitaji. Na yeye alikuwa ni muombezi, alikuwa anafanya hizo operations. Yaramurashe. Akampiga risasi. Nabonye pastor wahaye mugenzi wiwe sumu. Nimeona mchungaji amempa mwenzake sumu kugira ngo atamutwara umwanya, ili asije akachukua cheo chake. Mwirinde mutamarana. Jizuirie jihadharini, msije mkamalizana wenyewe kwa wenyewe. Mwirinde mutamarana. Jihadharini. Ibyereka impano z'umwuka wera, yale ambayo yanahusu roho, sinifuza yuko mutabimenya. Sitaki musijue. Duha umwanya umwuka wera akore. Tumupe roho wa Mungu nafasi afanye kazi. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Nitwemerere umwuka wera agakora. Sasa tunapomruhusu roho kufanya kazi, azafasha itorero kubakwa, atawezesha kanisa kuwepo, n'imitima yawe na mioyo ya waaminio n'ubugingo bwabo na uhai wao bugere ku kigero Imana ishaka, ufike katika kimo chake Kristo. Bazamamaza Kristo, basi wataweza kumtangaza Kristo, bazamamaza ubutumwa kwa urahisi, na wataweza kuhubiri habari njema kwa urahisi. Yesu mu mitima yao, wataweza kumtaja yule ambaye yuko moyoni mwao, bazabiririmba ibiri mu mitima, wataweza kuimba yale ambayo yuko moyoni mwao, kandi babiririmbe mu mbaraga z'Umwuka, na kuimba katika roho wake Mungu. Reka tusenge takatifu. Wacha tuombe. Tusenge Imana. Wacha tuombe. Imana ibafashe kuzura umwuka wera, naye roho awasaidie kujazwa roho. Imana ibafashe kwifuza impano. Mungu awasaidie kuwa na tamanio la Roho Mtakatifu. Imana ibafashe kugira inyota, na Mungu awasaidie kuwa na kiu. Niba turi abakozi b'Imana, kama sisi ni wafanyakazi ama watumishi wa Mungu, hari ibikoresho twahawe byo gukorera Imana. Tumepewa vifaa vya kufanya kazi, impano z'umwuka, na vifaa hivyo ni Roho Mtakatifu, impano z'umwuka na Roho Mtakatifu. Ubumenyi bw'iwanyu, ujuzi wa kwenyu, hari ibyo ushobora gutunganya neza. Kuna yale ambayo unaweza panga mzuri, ariko ntuzakora ivyo Imana ishaka, lakini utaweza kufanya mapenzi ya Mungu utayobowe n'umwuka wera, bila kuongozwa Roho Mtakatifu. Ubwenge na degree ufite, hekima ama degree ambayo unayo, niba zitamurikiwe n'umwuka wera, kama zijangaziwa na Roho, awe gufasha itorero uzarivangira, kabla kusaidia kanisa, basi utaweza kuwa kicherekezo uzaritwaramo, kwa maana mwelekeo ambao unawapeleka si kivuye mwisho, si mwelekeo wa kutoka mbinguni. Abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu, bazabagendera kuri GPS y'ijuru, wanajaribu kuangazia GPS ya mbinguni, bazabagendera kuri map y'ijuru, map ya mbinguni wanaweza kuangazia. Mwaguruke tusenge Imana. Simameni tuweze kuomba. Mwaguruke tusenge Imana. Na waomba msimame tuweze kuomba. Na huko nyuma watu wasimame tuweze kuomba. Watu wasimame tuweze kuomba Mungu. Bila uwepo wako hata bai huu. Wibaze niba uhamagawe n'Imana kuyikorera. Jiswali kama mmeitwa na Mungu kumfanyia kazi. Uyu mwanya baza umwuka wera ngo nikiye gikoresho wampaye. Alafu swali Roho kama amekukabidhi kifaa cha kumtumikia. Niki wampaye. Ni iye nimero yanje vile. Umenipa nambari ipi ili uweze kutumikia kazi? Niki wampaye. Umenipa nini?
Ni kihe gikoresho nkwiriye gukoresha mu bwami wala bw'Imana? ni kifaa kipi nafaa kutumia kwa kazi yako. Bamwe ngo yabagize kuba intumwa, Kuna wale ambao wamefanya kuwa mitume, abandi yabagize kuba abahanuzi, wengine kuwa manabii, abandi yabagize kuba abavuga butumwa, wengine kuwa abandi yabahaye impano z'ubwenge, wengine kuwa na kipaji abandi cha yabahaye hekima, impano zo gukora ibitangaza, wengine wamepewa mambo ya ishara. ariko abo bose Lakini hao wote kugira ngo umubiri wa Kristo ili mwili wake Kristo ukomeze uendelee kujengwa. Katusenge. Mana, mu izina rya Yesu. Mungu Baba, katika jina la Yesu, izina ryawe rihimbazwe, jina lako liinuliwe, ubwami bwawe buze, ufalme wako uje. Twemereye Umwuka Wera mu mitima yacu, Tunaruhusu Roho wako ndani mwetu kugira ngo akore imirimo, ili aweze kufanya kazi yako, asohoze umurimo wawe, aweze kuhitimisha kazi yako ndani mwetu, asohoze ico, ahitimishe lengo lako, asohoze umurimo wawe mwisi, ahitimishe kazi yako ulimwenguni. hembura umurimo wawe, Weza kusaidia kazi yako. senga imitima yose, Naombea mioyo yote ambayo iko mahali hapa, senga urubyiruko rwacu, naombea vijana wetu kugira ngo ubuzuze umwuka ili wawe, wajaze Roho wako, bahabwe impano z'umwuka wapewe wawe, karama zake Roho. senga y'abagabo n'abagore, Naombea waume kwa wake, senga y'abashumba, naombea viongozi, imbaraga z'umwuka wawe Roho Mtakatifu nizikore imirimo amaso y'umwuka we, amaso yacu ahweze, imbaraga z'umwuka we razongereza. Roho wake Mtakatifu tena fanya kazi, Genda mu mitima fanya yacu, kazi ndani maishani mwetu, ongera uhembure, saidia kila mmoja, ongera ubyutse abagu, waamshe wale ambao wameanguka, ongera uzure abapfuye, fufua wale ambao wamekufa, ongera uhembure ababoshwe, wawezeshe wale ambao basenze kubw'imbaraga zawe. naomba katika Roho wako, Genda ukora imirimo fanya kazi na ishara zako. nahitaji uwepo wako, Tunahitaji uwepo wako, kubaho kwawe mu mitima yacu uwepo wako ndani mwetu no mu buzima bwacu, na katika maisha yetu. icyubahiro kibi cyawe Sifa zikurudie mu izina rya Yesu. katika jina la Yesu. Amen. Tupige makofi.